tie SOMPA. Yenina ye tie SOMPA mpa ahaya SOMPA 106.5 FM Accra Ghana for yesamo makwa ba bi eba radio a ye friend radio experience papa e market ya papa wutia wutimu se wankasa why fine abranti wo se dura no pana mpese mani gia SOMPA na meditu mani ti meji menya futuo de bobra na obrempon so ne apam so ya no mo pa kire se yo se de o radio no su no mu cha mo ni nyina aka ho ena ma radio no su edibem na ekoyie obi si AKOSUA wo sirienti obi si OHENEYERE ho ofenti za ho ofenti na ubo se sirienti na ubo se ayi me ba comedian apama na so obrempon ti na ubo se news na wo ba beti o de enti a wo ba ye bia benya ni nyina wa ha obi abenya ne de obi won so se afutuo no afutuo na no pamode ma no eno ne hye min kran pa obrempon no OHENEYERE memo akwa ba ya na o dondon hima ai na dondon ba ko so na ti Reverend Minister 1 wasi be suffer by force oh yeah so for pon bi na be si wo sa o na me so ma sha o ma no na OHENEYERE de atoso no a ati asim ne de na obrempon de stamp na sis o de stamp na sis your friend is saying now all the stamp sis we bishop and now we archbishop oh se onam na sem so no ya ade nyina ntie na masem no so ya je atu you say asofudie no okwa bi wa say bishop we asana sofu eti mi busa say wo no Bible school be na akọ ya say wada ni bishop we wo si mi sofu we me de ndie firi so man ko Bible school nyame ama ya de acha no nti ono so de chapa we no tina ye bi nua no ye wo ka emre bi na ye omuko program bi na ye bodin sofu panyini ebi ya Kofi Mansa anasa whatever din bia on sore no otewo say no ma assistant na ye bold ye no otewo eti owo number papa na there was Archbishop Bishop Reverend Pastor Apostle Professor Doctor Emeritus. Very good. And I say God defend. La wa bo no wrong. This is for panyini so it is akojina ho de kobodi ni here. Me Brian san na nyame ene me dum pempenso no. Say your friend nyina no. Akwate. Ba nya ni but ade na say we can act bishop but title ni nyina. Emeritus Doctor Apostle. Nyame ni pa san na wo de be ene ye ja. Okay. Ansa na wabo nyame ngo de nyame ngo sra wo no so na afre no nyame afre no ansa na adidi no abeto aso atwa so abone rosa na abone rosa ade obetna se enna menyim so bi ko weyi nurse ni no ebo di na mde masore ko na ansa na obebo bi di no odi kan bo ba bi di on sore da Mary wa ha no ote ho oni ho de ane afrafe na afa obi akona lady na ayaba antinata ke no da to si wona nurse ni na wo pede won say se mi din no amu ni yi anu se dey Mrs. Mary Nkansa Mrs. na wa fama no what me position so it is say nunti na afre me na mama nti sa akobodi ni ubo Mrs. Mary Nkansa anasa Mrs. Mary whatever that fe ma sorry dey aba na benya Mrs. na bra wa brero afena nurse ni hwe sa was na antinata kan so ba ye the titles na ne Mrs. ni hia no mama amanfo da prayer camp pe Mrs. ni bi antina obi wo wa Mrs. no de wan fa madia wakuno na nipa ba ko na edian wo de frena na ni gem krofo bebre nim ye former first lady na Konedu Ajima Rollins wonya ne baby kro o frena ya Mrs. Rollins edian na o pepper Mrs. Rollins eni to frena ye call woman to woman 2016 na my friend say ye person over here one of our guest speakers it my friend na hello Mrs. Rollins here. Wow. It's not the number and must save Mrs. Rollins. It may send the message be Mrs. Rollins. Good morning.
And ono so na we obi a ope values ne principles pa nti eya ope se we ye bibia kama na bibia koye na experience ba ko a me kai pa ye woman to woman Tesano Baptist edu time obe kasa no na ye di nsuo ebre no won say bottled water ye bia and ye di see ho man no ye di see ho no say untimi menso obra won fa glass enka very good eti mon ko fa glass na mo nyu na fa ya sori dem e ko fa glass wo e ye program bia ye de I was untimi fa o di nsuo mo bia with the glass no hwe go glass aka na fa ye chip glass nti ne do na ba bia oben ye ya sori ba ne ma ne ko pa glass e ba ye e ye de bre no glass bia so ma na ayi nipa na ewo mu na omo congregation and as audience na teaching na biti brofo enti na oka brofo enko ane so oni yempe interpreter na onko interpreter jamen so na me the host of the program timi nko interpreter and me fa one of our newscasters say onko interpreter mano na ono so ye upcoming newscaster enti na wonte say ya ye experiences eti oka ono so ono ya santini eti oka afi no adane nani mami enye sa na me kan yo very good what's mami enye sa na me kan yo hey afi no lady na ye basa what's mami enye sa na me kan no asama second chance no asaka this is not what I said no asama kabi also this is not what I said afi was mami kotena se miama ma no eti oka brofo no a na afi waka ni chi no but na asa na mani ewu kakra but no ye upcoming newscaster and na make me so na me hosting nti na me ntimi koye interpretation ne ma no enka ne me ankasa me koye ma no enu ye bibia me de kai ne pa wo friend na o say hello Mrs. Rollins here nti wo friend Mrs. Rollins na say bibia da baby da enti titles no hwe di ne wo ya wo say nipa bia no say wo address ya wo address ni yi ya wo say obia ne ade e ma ne feel benze obi wa sa de ne wo mfa ho edin bia de be frɛ ne bia wo okay obi wa abodi ne bebre but hu ne ko mpesa wo be kasa e bia professor emeritus de de bi o pesa hu na bra kofi but nipa dodo no ano men must be honored ye sheni pen munyam eti se wonya wabrenya title bia na onso so waka ne saa emre bi police panyi bi say DCOP or some patch me fit DCOP aba COP you didn't free ho we say eti we honor men eti learn how to honor them say no na we ya men kasa na we so ye dey enough for me to be a professor enough for and I doctorate for so mu no anya sam katwa ai say yes we enti enough for obi be ya archbishop enough for enti let's honor them man kasa na we so ye dey and obewu akokora wanya obewu akokora wanya enti address people correctly nice one. Na eboa ema wonsu timi ne wo mu enya relationship because not in a form of honor eti anopa de yen ana yen ho na entimi emo se nipa ne penisa ana no a fama no de ana se no so se de e wo season na fama season na de manyame no so no na wo se nyankopon kro pese ya e bona bedi chega ko nyame no adeden El Shaddai El Giboa Yahweh Sabaoth te kwafra mo nyame El Roy ubobon marane sa no a Jehovah Nisi Yahweh Makadeshkem ni din so de doso Yahweh of Israel Kadosh unyanka wasem no kra no jai was say enter my gate with thanksgiving in your heart and enter my court with praise nice eti nyame no kra was wo ba ne nchen ahoaho no di kan da na se nye wonko nyame awade na wonfa we da bi was wo ba manimu a enter my gate nyame ko nyame ho se de wodi bie ne puno no aseda enter my gate with awade me da wasio aseda nka wodi o me da ya ma me sori ye enko a wodi ama me meto so na masori alpha and omega asase ne wieye God of all flesh obi eni wa wote se wo wutumi ade nyina yo you make a way where there seems to be no way you make a way in the wilderness you make water flow in the desert na wo kamfo ne sa oil roy na wo deda ne fom nyame wo pe aseda ene ye ne nkamfo na ntise nipa nyame no boy die ti se nyame ye also boy se ni suba no ne se so ti nyame pa ne yenso ye pe eti de anasa no na wo de ana ma no e na wo ko nyame ani mu a emfa wo ne de ato wo sase
What aseda? Aseda na be a prumo. I say enter my gate with thanksgiving in your heart. Now kwa the problem dey di kan. E dey ntu ko nyame wa ye dey aseda na wo problem kra. Dan asedi odi ama wo dada no. No kra. Dan asese wa ma wo nkwa. Nkwa no kra ya de mua. Nkwa no kra ya de mua. E say kan nkwa ni wa wo megina wo meka wo problem. Ka wo wu ni problem ko. Ka wo no problem ni nyina nka ma wu. Mo ko kra. Ka mo dada. Nkwa ni wa beda begina beka say Awurade sam yare. Ana say Awurade ma mi kura na say ma me yare. Nkwa no kra wo de ama wo no. Emu otunti di kan chance ye Awurade me da wase nkwa wo de a cheme. Meti ase na meti ma wo. Wo ni medini ye. E na me ko ye wasante me aba. Me da ye masore. Me wa hoden e wadomare ko menye nsu anom menye aduane edi sane yema we take it for granted denya mi asempo se wutimi pupu nokura na denya mi ase se wutimi jonso nokura every say wo mo kidney yare no wo mo tie scan sane ya twe wo jonso e ba kura wo hunu mo enti obi wo aduane ye de fa ne furu mam ne de aguni mu enti wo pa che say enti de ne wo ha wunti a wo so wuntimi na nyame ase edi no problem ntia wo so wuntimi ka say Awurade me da wase so ama me nkwa me da wase se meti ase obi si an ene nyame ni medi nyonyo no wodi anu no kura wo de ka so no wodi nyonyo na ma nkwa wo home no wo tachre ma no wano na wo de ka so no wodi nyonyo no enye ono na de ma wo obi da wontimi nkasa obi ntimi nkasa wotimi akasa se nyame ne wodi nyonyo obi eni fra obi ye wo no wo hu wi ase say da but ono create mi da nyame ase obi nya nan enante da eso so wotimi da nyame ase obi ba wiase na ne nsa eni ho eso de nyame ase na no yenua maami ya wo hye nkoda ya wo ba ye wo ba mo brasem enye na wo ba mo bras oni nan ni nsa but ono obi school tete nkoda wo de nyame ase wo ka bibi o se asedan ka nyame oni nan ni nsa wo na hade o nan ni nsa tietia ho wa ware ba ko a wo penti wo se wo de nyame ase ekunu ni yire a wo penti eni sika ni adwuma kakra a wo penti. The font crown say when you desire for work and a danase. The font say we be wuji won kwa no kra danase. On shada ni degree bia wo bi kura bone masters ni PhD. Enso kura anso adwuma wo ye kura na 1000 cedis kura no nya. Enti mu complain bebrebe ni mu nyai. Mo maseda no so. If say aseda ne do so a or say enter my gate with thanksgiving in your heart. Na pru na bie. Enti mo say wo kọ nanim na afi adesede because wo kọ no de aseda na eba ntu do say mumie pru ma OHENEYERE na obi come for me hwanu na come for me sa obo ma bodin sa hwana eda masesa na pru ni me ma no no sa wo ba ya no ono so abiebie ni nsema ma wo bo so danasia wo say ade na wo pe kana menya ma wo kan ye kra wa ye won ka kra no wa ye na afa na ena Awurade ena mba wiase ena me nko na mabre ena aware ba ko me ba ye mama ni hunu nko ba bia me ye adwuma ena entua me ka ye ena me ma so oden ena me maame empa masem ena me si so nyum da bia de okonya me ena de ko ama me da bia Awurade na mba wiase na mabre ya na matete ya ena me ti wunyina atutuo ena me se ba ko atuo yama ya seda no and then only message de ma yama ya seda ne ya yeye men take any blessing for granted you say ensu na wutimi nom no obi ntimi nom bi aduane na wutimi di no obi ntimi ni di na meken ye de aduane fa obi frum wano no kra wanya kra wo de akonyame anim no e ya dom obone a wo de achewo ni mogya wo behyiegu ye se wo bo wo ni nyina adanase enye na me ba wiase na minya be ma papa bi ama ne no me da na de wo de untimi udo bi enye yi arebo me mo makwa ba ye nkwai ma me asema wo ken hwe so wo ba akora pa de afiri ne kunu ho boso de nsa ne nam ne tiri ni wa sa da nkwa no be ni favorite food amo ode ade human psychology ebe wie no say so ma ne 2000 na akwa 3000 10000 straight me do for me bempa ye ma de nyina be ma papa bi ase na ti kwa so obi anim se minua ba oni de bia wo se de bia metu ma ne fo se bibi kra wo kunu ho ana bibi wo yere ho metu mema no so fo na wo mpe na pese wo koka ye chance e mfiri de wo mpe no wo chance medo wo de nka ma nware wo kama wu nka bibi nim de beto me first year me hia wa na me do wo na me pe wasem anya bia nipa no de niema menu miensa bi o ha wope woni maduane no mani so se de wosisi meniema se de wosi hwefie ha se de wosi hwenkoda yi se de wosi bo akonhuma keka ne nyina keka bobone bonte me da asenya me nhiraw mani so pa me kasa mani so a chance from Thanksgiving afa o wi a
mom no. Ese ko tiraja 9. Extra bi no ayene ketu. Tu bi aba woto. Ana Tony Diato am Psalm 100 verse 4. My point. It was a radio no. Psalm 100 Psalm chapter 100 verse 4. Enter his gate with thanksgiving in thanksgiving and his court with praise. Give thanks to him. Bless his name. Tisai and also a human psychology. Wo ko kunu anasa wo yire wonya kwa ai ena wo ba maka che wo se be ma maka che wo se jare wo mpa numre jare da bi enya numre jare na de bedi kan wo de me de nyame asese wo ma mihia wo ye be mo mema mu nyina wo na wo di kan correct ye ma ho ofe wo hene yire oba bi ante se wo skin ekuta wo afa kasa wo se na koma ne na jiri nya ato ayeboko wa melt na emo me do me se wo mpa numre jare me se numre ya brane enware mom because unim no am atsen udware a ma ho ye me kyeresa na anadwo me pese me fam wo mene wo an asem pese me mene wo to me yam so na de tie ya me si jare na twitwi wo se no anadwo ye pese wo kisi me nti me pese wo twitwi wo se no nti ni se bia me ka bibia na homache na me fe se me twitwi me de ma no be ka wa no but ya na garlic na ginger no ne ade no wo ka wo de mate boy ne de ya wa kan ti kura na ye de fa ba ya no enya wonum ne bon na mom garlic ni ne no ya na e che wonum na na juru me pese me kisi na ma be no one person yire be kai this say the one pe kisi there say nya obi ana pe one person yire de ne sa be fefa no ho enti wo de chi adem tu bo se numre no ba ye bo se wura bathroom ho on campo be ma bia o se wo call grocery shop wo bedru ya toto ne ma o se wo suso mu a o de kosi de ne yire se look at you said was it wo shower basa wo dia peja ne ma no shower chenefe mema pa o se wo ho di o eti ne ma wo timi peja what you do sabonkum averia akra ne be fa bi o se wo munya mi di me hele wa ha mo ba je akra ne be fa ne ma ne bi o se munya ne wo so no said was your pigeon yemen African and the best kitchen hall. What din papa? What din fed incredible? Because some Iranian and tuning a man complicated this. Na ya na man ye nim kwan fa so gia de eni momo ye nim mema ye ubetimi menka se bia so nya den ba na so den sa de na wonim kasa de ubetimi atemu no you can use respect to tame a man. Respect and honor. One more peer would say, me yiri si yame. Said was si crockery, said was si kasa cheme. Me refi as me was a him fie. You treat me like a king. Dime hene wo me fie. No obi wo dru adwuma mu ani ya ho no bedru fie na be kasa che no refro. Na free he fa na eba. Fa na eba. E di ntina me frɛ wan fa. Da bi wonim kasa. Wonim kasa ntina wo yire, ntina wo kunu opi ompɛ so obeba. Wo kasa refro. Da bi medo. Medo enen ma ye worried o. Na me yem hye me from na one fan I hope say na bibia you okay no hu sa wo gine ne ho okoda bi kula na sa baka say me nko bi me hwe na me twa ne worried na me gine ho pa me say me kro you okay dey wadidi na we fine to what bedru wa tu amakoma to me yem so wa ba bedru because na me tete pa na ma me ra ho wa bedru ma mani age yem fan so ko ba bi kura sa welcome we guilty conscience sa welcome we e ma ne nko bi em kura ba bedru enti na me fra wa fa so kwacha wo baby so kwacha baby ho wo mese me mo wasum nyu ofia nsua wo nya obanyansa fo wo nkokora na wote wa ye mfa anya hwe ta wo nkompo na ante ho ye mfa anya ho ubedi awre ho sa eti ye fra bibi feminine power okay e ma nyankopon mama feminine power ya no kasa respect ne ana utibi de gi ade ubetemu na fe no akafie opie kura nya ne de because the efie wo de dodo ntina ma bonten no abontentina na nya de because odru fie ya na efie no se de si hwa no as ohene bi ma wokunu hu se wo ohene mu wo na the king in the house yes so respect wokunu se wo sia wo sofo na de dan fam a ene wokunu sia wokunu de ne se wo da fam because your husband is your priest and now ana wutira wa ana woni padua nyame nso be ana okay because be man the bible so ye wuti itu ana wuti a e de na be happen to neck no ne ade o mu nyina benefit mami asema wo kan na amama kai abepo ye kase edi nkomo ye be che ne wo kan mama kai ne ntia me spend this ano
I feel what you might be in the NTM spend because me time and you know. My main surprise in a cacra. Now I'm saying, oh, mamma, yeah, hey, I said, yeah, I'm saying, you'll be a nice. I feel my hunu. Tia, yeah, what the energy I deal with. Okay, what you from Hodges? And this is a bit music. Wait, that's a better. Momo boss, na me do my chia. Oh, and papa, you bet two for Sana, the action. Chronicle, boss, MPP, chairmanship praise, you know. I okay, Poafuku. I was what Virginia too. Was what Virginia simple cry. Say a one John Bodo super submission. A chairman, and your bed, and your hobby, assemble hopa. ECG for us, or more overspend or more budget here. Kona nimpa wo mkoka wo public accounts committee anim chronicle and a diabe was it one move overspend 189 million Ghana cedis na ne yebusa senti se ne yegege nyina na yegi na ekohe nti we ne former managers a wo mo wo ho no ha koka bomu ne ne wo de be hyehye bomu nyina no wo se dubik mahama mo se wo mu ne overspend nti nye wo mo anye foforo ye ba ye nti wo mo nsem kakra no na chronicle mu no ano ena wasan e de aba wa habio en wo chese democracy no a ya ka ho asem wa bibima mu no wo busa se eye democracy papa wo ye semfo adwempo eye kabima minka bi anase eye baakofo ena afa e de ase de botom si wo no de sanse wo hwe se ne ye koso pa wo abima ahodo ni bi so a mampani bi wo ha watena so baako mienu wo so besan ko ne to so miensan ye den kro bekọ baby o ha beko chese ehun nsem bebre eno no wo de ba no wo kan say we die se ne akui ene se ne biman ni binu mo ye no de be ya mo hwe no mu nsua wo man no Ghana sanse we say mo hwe mi nsua me se ne hwe Kristo sua no Ghana de no de wo ba mienu a wo kwa no ano no enu ano no enu nti be ya edem ene obrempo ba me for the daily statement the Obokrata no ento so ha se no Ghana mampanyi dada yewura ekufo ado no so ne fonyi eda ha se no na wo ka kire ebibremu empanyufo nyina se wonom hwe na wonom entimi entoto wonema na wankasa won sikasem so no wonyo ne yie se be ya obetimi ede aboa won manfo de nsem wese nyina koto dwa wo abra na Democracy Union of Africa ya wo twani tia eka ne dua no dwumadie bia na ekoso 2025 forum no na wode wese nso ekoto dwa wo ase na National Health Insurance Authority empanyimfo ne aban ato kese ne wona waka biewom won se yewra mampanyi dada akofo apenso ene wodwene Ghana fo apomde ho kyese Ghana ebenya sika ede aye ye hu ya na manfo apomde ho nsam so no wo se timi gina branding no nyi obi ana wo sika ye ne ntine ho dododo betimi de akwa ya sabia amana kwaje kwa ho sente no wode se dwumadie we se ebeboa ye na besi ne aban bi obebebia no eye biboa na so no na se de yese bi wo ho ase ne ye na womu ni womu to kese na yasabia bi wo ho a ubehu de insurance card ne krampo kwa omusi yenye ne wo ha ebi wa krampo nso a woji a edro na ode bema no na wakoku kurubuo kakraka de akwa aban se wei ene ye nti muntu aye kan no eno mo so mpeso mu tu sa ne ma na sente no wonom akoye nhyiamudie ya eno so ho nsem no eda kratei enim ha senom ye rapo afokode no obrempo aboso nti no chairmanship position se opeso oba nti ye nkomu biem afei ma me Samira Baumia Dr. Mahmoud Baumia ne hokeni wo kire se wa hye ne nto abo ase ewo emfifi mantem ba bi ewura Canada compre kwa Japan 2023 wone ni kohye na afi we se no enso yade omu kire se promise ebeba ewo 2026 January ending ho no wo sa akobi nti wakoye ento abo ene delegate fo na kodi ahye kansempa ye fa ne kuro no ho de achom se be ye obetimi ato aba ede ama no yewura asenso boache bantima no hye bedwani wono so ne fonyi eda ha se no no kyese schools be se aduonu ensom watimi aboa akade ne niama betimi aboa ba homesua egina ne na so no wode akwakoma wodme no so ho ensem no ewa ha se no mu ani nyina da daily statement da Obokrata no ene de apiedwa anopei na migina the new publisher mu ewa ha wono so de kakra ede aba wa ha se no wo kyese ensem wakoso Ghana ha so no amfana no antum bia ebe ha dwene pa speaker anti LGBTQI+ ehon komo a wote na kase no mu no se ne ye ka no sa pepepe na the new publisher enso ede aba page 2 enya asem kuma ewo ahase na eno na wasan de aba bio wase Bank of Ghana say
Forest Bureau license no wapagem renewal fee no wapagem by 150%. Tikane na utia 10 Ghana cedis here multiply by 150%. Ahonsam no Fabag for Food and Beverages Association of Ghana. One must say high import duties. Baso anasa wo my Ghana mu no ka ho bi na Ghana yesikasem entimi nko yesa ne sansa manfo no ade enema no efa kwati kwanso na eba kasepa ya eda the new publisher mu was say hide nothing fear nothing. Attorney General on fair trial by media is for government PR. Unamenya for afanya market and e ka say what you say Attorney General ni onenenam ya wo bu amanfo aten e wo ensentwofo animu no enya kura enu nti be ya wonya na wonya aban kasabafo saa enye we nyina kire say aban no wo hu kotoku ano eno ade krowa ade ahyemu ye for Daily Post the obokrata no ento so na nsanya da na nana konedo agiman Rollins say Mrs Rollins no no said na maami akosua go abo agibo ni din no onfa na Mrs ni agoro na wadane to ni benkum so na kwaya rehosem ya akoja adwadwotwa ede ama o my Ghana ni wiase nyina de sanse esapa ya wotwa eto ho no amanfo nyina da ede ho nkaye ede emma adasa ede afa ne ho eno na aban mu mpanyifo bi eto anamo akoni fie de ya konsem ni due mo due nsem akoma ebusuafo ya woja wono mache no na enrada Ghana man panyira John Dramani Mahama wone ne ho kani Mrs Mahama wo nyina eto anamo enso ede wonom so ya konsem akoma na ebusua no ho nsem so no Daily Post the obokrata no ede ababeto edwaso na ba kwa wa se no so ne se Ghana se yesidi ni de 1965 na Ghana pounds no ye de to nchen ya nkasa yetimi create yesika ya yebedi ye kan Ghana cedis no wanya mfinhia na duosia ye se wo kwa pension no no na enrada Ghana mampanyi abedi ekire na opoku okogina apaso ya wopa ho entomanumu na yewra kasel atofosen ya wono na ye foto samfo de mo meyi ogina apaso de to Ghana fo nyina anim ni titru ni wono mu a wodidwa no se eni kwan se obi ada ton ne niema ewo US dollars nim ade we say yes ya we say $5,000 and say $1,000 we say there be we say ekọ Ghana sika ne se be ya bibia so betimi akoye na de me di twato ewo Daily Post nim say the internet never forgets. The internet never forgets. Neja sa ade we say yetu ho for sana ye kire say old video bi anasapa wada there be apa chairperson anase titire ne ya wono da public accountability no committee no maame abena osei asare ne hontoma eno nti se wukonya sakrata we se bia eno so mu nsem nyina da wonsa ebeka na sa maame abena so so ne nsem ya ho no watena bedwam a kire se ECG for one makwa spend this ikabia best 180 million Ghana cedis ya eni kwan senka wonum spend ya no watch rese wo mo hwe na emra no entimi emumo wo mu na ensam no bebre no a na ewo the Ghanaian publisher mu enso ewa ha na wode ababie na sene na Oheneyere ebomu ewa animu ho no Samira Bamia ene nam Central Region ho baabi na we free ho pe Bamia so nam Western North na wo mo se Canada akompre kwa Japan ne billboard so a ewo Western North wo no Bamia kwa ho yabubu ni nyina to agu asemu enra danso Roman Ridge asem kesi esi ho abrosan a wo mu si a edwurugu ye na adwumayefo dunan ewo ase na nyame adom wo mo ebo modin ayi wo mu nyina no Deftraco wo mo de abasa manfo de saa sobo no ebo won se wo mo nsa so enenam ekoba asa wo mo se nye nokre wo mu nim ho hwe enu nti Ghana fo ti a wo mu nyine mokwa afenyo market na eche se Dominica ene doctor ni awoye no wo tietia o man ne fa ahodie so wo tietia o man no ke mama nka bi na afi atante ni wo tietia so nti wonyai wo wasem kan won fa nkokoto mampani dada akufuado wono so na e ka kire awima nyina se obi anso de na wo mo ne ho so wonye ne opa bi ama ne ho se ne be ya ye kwaje besia o ha ye kwaje besia o ha no we bejai na yetimi edi ye ho so na bibia anso atimi akonkan eno ho sem kakra ewo eye the Ghanaian publisher mu a wode ehonsem no ebi ediaba afa Daily Guide na yede efo so na yerua fokode da ha se no yede nkan aboso na ukọ kratafa etoso miensa no a yerua Speaker of Parliament yerua Abansuma na Kingsford Babin ne mfonyi eda ho no kire se girl bill ya wonum de beto eye 8 parliament enim na wo mrahye bedwem no yesi awu
seni wo a wo no so owu sen pa choko pekrata ni bia obebo mu nchiremu e de ama sanso e na court akọ atenase kire se Daddy Lumba Samia womo ese ahyehye se na yiyo no ebeba so no dapote na omo de hye ye nankasa no wo se esisu dua se wono mu ndi so na bibia nkoye nsesanye bia ne ho a etwa fata se ebente no eno so kratafa etoso ensia akọ mu nsem eda ho e na kratafa na etoso nsia ho na nso no Ghana mampanyi John Dramani Mahama wone mame Zenator Rollins ya eye ne mame aka baabi no so ejina ho ya wo fonyi da hase no mu a ne nyina no eyade a wode arechichire e na ema no yo onyene ye nidwa kakramre na ye betwetwe yesia na Pepsodent aba chako no na Pepsodent herbal toothpaste no ne yehia na unim se chako no ne herbal no ye kama tete no na ye fa body tire na afa ye fa bidie ne ye de abom eboa ye nananom pa sesei baabi a wutie we ye de osora na pa me se mo ma me bidie o na mo ma me body tire etwam afa na me obrepon ka be dey se bia o ha mesram o mumpe bidie bi ma me na mompe body tire bi ma me na me bechichi me se bidie no kra mommoro body tire ni bi ma momboro mpo bidie no kra no nye bidie bi akekempo ni aya so jana correct jana wie no ase ni bi no na e kan enye ni awokoto odwam ede ba ne bio nya no bia enti se no wayi su awie enti wayi su awie no ase no baby ayati yesi den ya soja na we nye no ansa obeto Pepsodent chako eno ano no baby ayati yesi den soja na u soja wo oba fru ale me chichimese ada ya u pebidi atwu se oh jai na mwa ade ai eno ana na me na de twitwe ne kota Pepsodent chako enti Pepsodent chako ne ye kamfo de ama wona heba ne de se tokro ato usima na se wo sen yare a na no Pepsodent heba no so heba na ye fine ena se wo hye Pepsodent chako no a wo mo de fluoride no mo de blend ne de natural chako ne lemon ene mint ne zinc aka ho ena wo hye Pepsodent herbal toothpaste no so a wo mo de green tea ena herbal extract no ena wo mo de awo no enti Pepsodent de Ghana Dental Association agiatum enti bo mo de every small matter so ye bi ahia obesa wo straight sa AKOSUA goaboaje de ne na Pepsodent de shop bia wo benya eti from customer care center no e wo 08002030 na wodem na no achi wo benum so ye kasa natural mineral water budu nsuo ensu kroje ensu papa ensu aye process ne yie ensu a wo de ye wedding wo de ye party wo de ye yie eti sa wo pe bottled water sachet na dispensers a ye kasa natural mineral water e na make am for de amawo we ye kasa Loma Ventures father wo Mataifa Bok Hospital echi ho kasa natural mineral water nsuo so refreshing eye wuyi ankasa eti wunya fre 0206469430 na wodem 0206469430 enso na wono mu a na wo mini mu krada wase kose boko na sone ne nam wotachira maso na afa wo esophagus mu na ewura digestive system no na ewura baabia eye kasa natural mineral water kasa natural mineral water eno no hygienically processed for your safety na wo bedidi nso na hagia special local food aduane papa fie wo pe local ne continental dishes wo pe banku ene tilapia okro soup ne tuozafi ne waachi ne jollof ene fried rice so wo pe tokra mpa wo de efre hagia special local food ne anya papa bi mate se de wo ye waduane wo fie eti hagia special local food nie aduane papa nie wo mo hacho atomic kwan so ben transition for no home no eti unya duru ho no ana eno ano no obetimi a oda ye de aduane ne bebro me se da bia surprise wo dofo bi wo adwuma mu a bo se o OHENEYERE ene de na me se me bre we lunch ni tim ye be ne de eti bomodian sa obefre hagia 0246359921 0246359921 na eno ano no 21st clinic say nyame yadoma memenda Saturday 1st November 2025 7 a.m. to 2 p.m. no shanon so say omo branches ni nyina wo mo di djuma bi djuma wo mo di ne say wo ye obakuna ni wo ye bema kuna fo won kan ho we female widows eti widow wa fo no mon kan ho mo pom ba buntina enti female widows emakunafo ena afenso so enkwada mo ye wusia mo nyanyamfie dunwoche wo ye below 18 years abra na yenye free consultation yenye wonkasa yenhwe wo mpom den yenye free lab ni free diagnostics ema free medication free massage ne wi ani ama free snacks and answer lunch na akoye 1st November 2025 7 a.m. to 2 p.m. na pepepe na edem enti 21st clinic is friend was 0540 311311 0540-311-311 TB 0540-311-311 Shannon so 1st November 2025 Yabo Yaba Obrempong OHENEYERE
Echinachi ya. Kaneshi. Omachi yenkase. Kanesh. Now when him say yes, almost wo Kanesh Urban Radio. Okay. Ye ko ho ne omo kokasa. Okay. Eti ye kase ebo no kra bedroom bi omo fa ye kase ebo no. E wo Kanesh Urban Radio ho. Ye ko ho ne omo ko twetwe nkomodwoada no e kasa ye ne ade. Eti they are expecting us. Omo bo dwom ho nyina lorry park kase na say some pa for say omo pede studio na ba besi omo hwe ni mu de. Eti no ye bibia ye fine. Ye adwuma na ye ne divisional police command ni di nhwe ni mu. Police commanders na me nkrofo na ebe mesuma ba bi o. Okay. Mesuma ha. Eti grounds adwuma ne de ye ne kama. Grounds ye ni pa ba. Ani aka cho mo say 21st clinic nso ka ho. Eti ebe ye free health screening wo ho. Na no achi nso no ye ne sponsors na eba. Om beton ye ma etufo bo. Na ye ankasa as station no ye be chade. Eti ebisa o question na utimi ya no ye be che wo bibi. Om ti o say achade ka ho. Ene o say ho nso so omo abrosan. Dan ye froya ko third floor. Omo say ye nyina ebesi fom. Omo mra. Fom wo kra na ye loaded o. Na ba bi omo de man no so kwakwan no ho. Eti cars ni twamu a eti obi abeje ne sompa je obeti sompa sponsors ne ma na omo beton no. Enye atufo obuo. Na ye de womo de ne factory price ampa because mo na ebe ton ampa wholesale no na ye atufo obuo. We say ne ye atufo mo atufo we ye atufo mo atufo good ebi say Leicester Ghana Limited say we so sanitary parts eye ya sanitary parts tissues ahodo and san so toothpaste ne brush o chebi mo na da no so asan ton no atufo mo now nim yes for tissue no na menyizi bi da we use you na hu say I hand one the day yeah oh say the soft towel so kind tete said the others no so kind na mo pom magi ba bi wo the dey chair mi bi mo mra na me mama bi fantastic and we come up na enu achi no promosidor for so twisco no ye twane ye che o say domino omu chicha bi cap nketenkete no o me cha bi so kanashima domino brantie bi ko to pa no sa di be gina ho waje a no dey afechire ho na wo wi a sa waje fufura e to me cha twisco beverage ni bia no ha onum na nko ye no sa be wasa fechire sa beje ba ko na ba nso a wo monka se wa ba deda da bi wo mo de wo mo so obi obeba bia kopim se be sane de eti Kaneshi jom Kanesh Urban Radio for ye ba Kaneshi markets e man ne mema ni na ye ba na ye ne mo ya page studio na ba be si abonten ene ma me ye mfre odoko official town e de be si Kaneshi ankasa bubu ahifo mra afei womo a aboso kanfo womo de womo se dwuma na aboso kan ye be se da akoho niema no mo pagya no nti womo ni ka ma ye free screening ni bia ansa na ya ba free screening no okay ansa na ya ba ho Matias womo mra sacrifice kra mra enti promosidor fonso bad the twisco beba na de ba kwa no pe omo se menka ho asem che ye yam vita wo ba no wo se obey say de opepa ho woti di moliko kokora timi fra ma na na no ye bi ma no ekoye odi papa wope rice na na waya kama obaye no sa wona na ma me no de moliko kokora no na na ma no fa vita no bi fra mo no ba no obrempo kwa che ye no rice no pepper yam vita no we eti yam vita no Nutrovi no wo 16 essential vitamins and minerals e be say zinc iron and calcium eti ya kan for the amount say obani dia o ye exclusive breastfeeding no na we ni wie na ompa aduane na chese woman aduane ye de no anuane no wom ma me be example akoda afa nu anya afio mo person yoti why tokom kama obi hu no say obedi jam wo 3 years fa go school afa wanya afene bosome oyanko school say ya be na di yam vita no wo fie sa eti yam vita no ye kan for the amount say nya bi na obanu maduro so time heba mixture duro no say wonu mo to aduane nya wo de honam ta ye wo ya wo yo bi amalaria wo de ba no po bi de ba yo bi de ba numere mesrew time heba mixture duro no nya bi numa na ye wo kama time HH mixture na capsules no mienu ne ye ntafo numbom na obi a wo dwonso a wo bre na no nam ne obrempo kan sa wa say ba no padwonso kama say wo se me de me dwonso na manyinya amanim
Where you know him? And I say, we general well-being to many answer. Obi wa kura mpaso agudi no ultimate of performance wo form. But time mixture ne capsules nibi na enya wo fine. It wonum time eba mixture na malaria no kura ma. Na time mixture no so now they are 1 year. E man ne mema nyina no mane ye. Dr. Tafrija ne nana e man ne nubra ne ha ma no keka sie ni e no de adwuma. Eye 0244417669. Eye 0244417669. Dr. Tafrija time eba mixture time mixture in capsules. Eye 0244417669. Oheneyere bobo number no so na etie formra. Me pacho number obetimi afre ewo eye studio hasenum na ye 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 eye 2 nti de obefre bia beba 0260 196064 and 0260 196065 ebacho obi abaso obi aba me nkofa ne sesia we hello me bacho e fro say Sompa FM hello eja ni monie mia eja udem yenko yo me da mutia na anope osumpafo yeda mo ase tano pe nko po amade pa sa kinye na je ni mutia kase pro panko beria yo anope yango po o chire ndi nefa konya wo na minchia number 2 eba ya champion o president ne muntu mano nka no national chairman de kan wadu ana Chris Lord abrantie na brekuma ayifo kodi ne mpamro no ndc for yede ne bata kadi chintia ne yebono opeyi for Canada ana haji asafi anzo pe national mo Canada yo maka ntembe bre na emse ye mame ajimai kwadu we are said oba drube bia so brechu owu okohumi di obeya juma mo man Ghana wonko na wonko humi ena LTP o no eno so ye eni mo ni o te omo be sign e fi sa be ko ye so omo sign omo ye campaign ti ai yo mo we aka ba ko eno be ka COVID-19 no elewi no eno so se omo be yifiri ho man na o de ye wie LTP no a ho so ye be ba ho ye so ma gira bonti e di atoro bi mu a ye be he Mate Bemen, I mentioned me dance 0260196064 and 0260196065. SOMPA 106.5 FM. Accra, hello. Hello, good morning. Good morning. Bemen, I'm Patrick Frost and I'm free. I'm Patrick Kimpozo ni Techiman. Yo, Techiman Sumpa. Kimpozo yanko. Na titua fo yina yeba connection ni bu. Hey, Techiman fo yina mo ba connection mo mra ebe humanim. And the Friday motion and the Kimpozo meba. Mani beji papa wa se be hu ho. Oh meba. Wo ba no pa na ye ma utrisco bi ye ma breakfast bi di awia na ma wo hajia aboso. Yo ma ti be god Techiman fo se ya de hie o e wo pa yina tomra bo chine kufi omo ye ya de hie. Omo ye mo de hie ho. Because then about Techiman bi ya say Sompano ohwanu bi eti wo Techiman ye da se. Ye da se. Mentia MPP Terbai eye Masaud Alata Kama Buga Metiano and a Matre MPP Jariki Moko Twapana Meshima the action of Matre because Dr. Mahmoud Bamian so on again ba ye de bet my dear Kunyano. And then the Matre speaker of parliament or Mutan Brown or say we Mran or after Mumashaya de Asai. Oh, any for my yam I would say don't open a door. Then on what is to want to wait for the pop and that galaxy and come the mistake that Sompa FM and the other than the 8 parliament in my side and you are saying on medication on Monato when they are willing to go to Ponomada. What's your most Ghana for you now? Want to do Ghana the and say a catia that to move to Nato or Modu for that I could for you. Between the 10 months in the almost time, it's because it's a Ghana for your coy and not thereby. Them says empty, yes, to whom a mobile or tobacco, that's 2028, you make 2 million free and this was an ending for movie at the mind. Mate, men so me dance pa na, yes, a connection a share
o kan ko south ase aha but any ablekuma central nyina ya fremu nyina nso aka ho ya fremu nyina aka ho preko hele Lido bemena Lido what to say me hu ye pa na nso e nyami gu social me aka no mampani bia amba ya bo mate bemena yenkwai Lido ma memfo akwanya isu na mechia ma dinjibre ona bo akuka cho ashamai ana not more coordinator is still ready kuja adupo obo modern papa na chairman to soja ko ni this year o kaswa utu sinye isia ni dide no kora sam kata free kaswa e bia former mpini tutu container no na mjira oba papa me no wati na me mo ukim ni nyina me mo mabaso e wo mjuma pa ne mo sempa woka na yensre minority ye be for micro minority omuni obelieve the omon kansem ebeba o my Ghana omon fa ensem a ebema impuntu aba o my Ghana enne omonia ma omo be yeye enne Ghana for akire omo eniema kakra bi enne omo manya macro minority enne o my Ghana shishe ye pa amanya wote so ya papa shishe nti enne bibia koyie enne wo health insurance o je dream a akoso ho abanya atwam a enya semketwa enne unu kokko national what they say NIE kokko national service boni akoso ho enya semketwa senya ma wanyina ye boni a omedi ye frese omon form support entire baneti no set to my Ghana no my Ghana NCA because nkumra omeda no enye yi de so betinya feel na je ye abanu support ye na support no no be sure money ye no money ediye no baba mesrel ni wie no be so tetua we no fa to ho so e say GPRTU any driver for worker Ghana ha enye go enyumre no miensa pa a driver for ni na change o lord pay yes sir minimum so for Mate bemena. Me pacho mate. Mate will be for Franso Emra hello. Me pacho from Sena free. Are you from Idre, Nekasa Santa Maria? Santa Maria Sompa Yeti Oebel. Oh, where you many of you can see Lena, Media, or they say Nanaki. Namedia, or they say, Uwap Wacheja, of the chairman. Ena Uwap na champo. Oronzo Michiaro na Kennedy Apope Kwame Japan Michiaro and Baby. Na ayana NDC forum I had to say the woman Gana na Wapae no me no mo yes adem. Na sorry I only apa papa akushia. So you believe we say Makura ewo we or they say Asanga Bremai ewo wasamem. School replacement winning baby at the koto ye or they say at the koto techimai. Na transporters ngwa nyema e choma ye no eye makumba 60 eti akosia e kama bwanza na kwa na tuma we school ni mu no enye e ka ketwa ni wa makora ba kozo e ko na o de se na ne kufu ado mreso a menjia e tape na mu ba be gina won mu na mu ba be tu wutu bia ni na aban papa be ko e kwashimai Ubia Koko Pre or the say NGC Assemblyman woman Ulusi, Mechoba. Nanambre so that can never phone you ACD, and they will come for 50 cities. Namusayamudia Papa, then Papa by another phone and ACDs, and then they say go 5 cities. Namu cook to me, Namusayama Begina about Papa, and I will be saying, now I'm the 2 good job here. Mate bemena me dance 0260196064 and 0260196065 and any numbers are ya the year Juma hello Nyamia dumo na unso e Adom well near Asore Beni the idea me St John's Yo St John's so sompani we dia ya yeti o papa I not think to visit the kind of maybe 26 Indiana the real one and so the uni. What's he an sprinter? What's he say? Let's say John. Indiana sprinter is sprinter car is making to load to Kumasin and Kokono. And
But could get that SOMPA. Okay. In the media, and see make many design the boss there. And AKOSUA go aboard. Yeah, the bufu na. Nam no do no media home make. That's so na media incoming national chairman with the kind that you rap watch a job. MPP party say that them enuntina Nigaya Europe brand a champion. Eba be kuta franca no ama MPP akoni na mami. They only say any 3 days. Say la ofoni bi go baby a school replacement on nipa maguma ko test. Omuma nyanyan school mu kwan yo bi so wo ho be 2 weeks 1 week a esua de. Enti obi frɛ na ka say abam papa ba. Na me we dey quick. Ofi a wo team so obi dey o car. No wa so ya no pa na uniska. Obeja di pa na wo se unkokrom akodan car na be ka akodan we ni kansa. Ghana court that time kese no. Abua heli bibi kamekuru a wadi maso of sika. Se pepe kantina to say sika yam famwa woni bi for ba be di sika ama Ghana court abua ne se wodi for onko da fiase. Ya this is on mama ba ya wokule ni wa shenta boste on wonam elo fisa wo MPP ni na se de obo ho modia na attorney general ba press conference and asoreba adisi and anything on mine the TV is the 60 years that means on mine yes for you ti e be NDC to say amamu na ye serious enya brofuka ene me kwa ha o bi de me kan na ne MPP so nka himu the NDC amamu so nyenye yo mungu NDC amamu kemo bon Matibeme na medasi obi foforo emra na yemfa no hele ewi Kantamanto Accra Ghana ready all the Ghana account ho the 24-hour economy ye Africanesia ye ba Kantamanto ye ba Kaneshi kura be shia kura no mo Kaneshi kura be ba jo biti o Oba ko se wa di pa ye mu fe tete wa di pa ane odo ane mimi na obata e serious dey and the radio station dey abekono ye so jeni dey power chi papa 24 hour me dan say Oba jongo ka meta o yan ka jo free ha Oba tampo o kupin Oba woman organizer wa pa o cheja ko o didabu national chairman papa wa pa bra champo dey no and MPP ko to aba edina ba bra champo o sekota papa ko America obi wo stay di president ye Oba ko sia yan ko dan sorry a ye say 24-hour economy now okay all the time we here I was go airport airport I was harbor but they are that need the via as a part office is here because the part of office go back home go back I had that and the moment you point get in grand get and grand get I go on I had that they catch me again for there what you want to the mama that more mother is it that yan talk I don't know about the nation we say that the former I did get to say yan talk okay almost like the idea so the idea so one for the client the group of the players but that's a fine city Mate bemena menso meda se memfa mienu bi na fe ene ba ko pe me he se meni memfa di o chat okra hello good morning me last caller near friend say okay me da se we SOMPA kwashima yenkwai okay mebo about nejuma pa amoye ya das no ma odi o SOMPA kwashima radio so okay me come atem so say papa penyu oba na be fresh obi nka wa ban echi na omumbu ban no na wa sa akweti na say udi na ka so abebi anti dada no egbo otuo na ufise say di pado dia kuma papa betai o wa ban na wa bada o say o yamba no mbu man no because ka change that century asema kan so eni and today be afro radio so udi na ka so anti dada no bebi ogbo otuo now you have a catch us and the fans on the tower by echi na muko bu man
Papa can you buy me so men cut out some new and your man because we spend Cambum customer, a didn't crash share back my men and non so bet our bench. And we now home they contain a cheap to give what we are the some bet our bench no boom. Mate, let's let MPP for most Dr. Baumian and Mamu Suye. And so more, your mamma couldn't have said, campaign time, Nimbo be as so. Because now some movie Mulu so about crab, Munje, Mufama, Nipo Baby, and then the supporters ask them they campaign, yeah, Baumia. That's the way now the movie and the Dr. Baumia and Mamu Suaba. While Brahman got some your mamma might, someone got someone send me up to kind. A campaign platform. NDC use ask them the campaign and people Mate Bemena Medasipa, Yensu Dase, Obrempong, Yabreno, so continue be a copy cotia, yet the good Kakra can hear the Amiadum if you are the high jay. Woman, she yet ho, Chesasia, a boy assistant, ya rent to one woman. Yes, I call rent one day be to Timusa and a public. Basana na no busa pamna pamkan no amfo na kire ne ntoaso se ne omo se ye nsan mrabio ji a mo beje yen ne ba mo beba ame ye hunu so o maba efiada no e na besan de yasan ko hobio enti wona mra na ye de ye wo ho a ye twen wo medase Oheneyere enkwai ma me no na Obrempong aka no nti efiada wo chinechi ya omunyina nhia ye na menua bema Isaac bonsunso no so anas enkroma bonsu wono ankasa ne papa ofa no so ato memenda nyame ya adom ekwa akogya no wa akire nsu ya Methodist School Park wonti no ye ma ne yakọ ne kafra onhye den ma me Mate medase nti sorry so amasafo bema kantanka to so na Dr. Bawumia ba na nekua moaboaten Ablikuma Central dan ye behwe wani mo ho so the special birthday ma BITMISE Ayram wose minim wose afo Lawson inside dance man sorry down ho wose wonya fantastic celebration ye de amana ma Derek Ayite or share live from Nkran Kwan FM Kronia de Nkran Kwan na makani okay okay we any na KK Kaswan so edia wodia ba from American House or say Kenke House or say how about say the government have to employ the youth for work next one pay mama mebulu piaga or say anytime NDC wo power bia no na Ghana lose respect patch yenua Priscilla or say good morning me show my live from Osu ye dancing to imagine check akra mode for Facebook live no and makenka me sorry suina safo be makantanka or ye gentle na oronso a gentle to know David memfa mano or a gentleman that's all or a gentleman and no or a gentleman na oronso so at the tip of sports na ba we na Prophet Dr. Kofi Oduro ni sia ne dom na omo so the first service na ba nyame adoma she omo okanashi ebeye gegegegege Sharon so 21st clinic in so ho on be free health screening e de amamo yadamo nyinanse amamo eneti That's it. That's it. Brush your teeth every day and night. Up and down and all around. Brush your teeth right. Brush your teeth. Brush your small and hard. Underneath and in between. Brush your gems away. Brushing gets more fun.